Ngake beda orang mati pasti kawala kencerna tarawih. Ya Allah, cek saking ipangki kencerna tarawih yang rajin pada ben penik ke pangeran mak perak 10 salam lambe tarawihan. Maki pada papai tong polo 2 kenceng kaulah. Tinambu kalau setengah telok pagi bila mati. Mon ki odi wah mak pitong polo salam 10 salam tak tuntas ja. Ada orang saya tarawih bekal kasta pagi apa boleh saya tak toman tarawihan ngiding weh tak kira burung. Ya Allah betina genjerna sedekah make sakoni rajana pada ben penik ke pangeran. Cek sakini temu rajana genjerna sedekah pada ben penikah. Pokok kalam pitinai salamber. Pokok bengko cek katoro. Pokok lama kening ampar kening katedungi. Lebih na diri saya yang kui saya katedungi ben saya kenengi. Eka sedekah kakapi tak ibakari apa. Pagi bila mate. Mun ki odi taruhan berempat bayi tak kira aja. Tak kira aja. Makin senengku mikir tak kira aja. Tak kira aja. Rasulullah pernah ketak toman nyimpen ngandu deeren bentunya lebih aja ngediri teluare tak toman. Berdasarkan kesimpulan abdina secara pribadi, abdina caan pikiran Rasulullah tak toman ngandu tunya lebih dari teluare. Maka banyak oleh rampasan perang pon tut aja ngeteluare lebih nega sedekah. Mi beda ngoti yang bian. Mon kula terus terang tak sanggup. Jelas mi ceng kula berak ngabela. Opama ajunan sekelar ngelaksanaki ki kau le ngambong agak sambian. Rasulullah toman oleh rampasan perang 0,5 kilo emas. Emas rehuk meni jeringkeng. Perak ikala aja ngeteluareh pokok beda sedere mangken laguna ben sadu malam lebih nah perengaki koreng. Ari berarti terapas tunya Rasulullah terapas jereng sampian saya kocak berkat saya serak kan bila tak luang pas cek berak kasem alhamdulillah tak luang ya jadi parengi serak berkat benih berkat jadi buk cerek. Ya marilah jelas dia. Saya kocak barakah penikah tunya saya parengaki ben Allah ka kaula ben sampian bisa madeteng genjeureun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Sateja para alim, para kiai, langkong-langkong semulja Kiai Haji Ansori, senyepwe Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Al-Ansor Rompen Kunah Tungkek. Sarang sateja para kiai selain nyon soporah abdina tak ngurangi rasa takzim juga taat sanaus tak nanput asma aku ngepon setong persetong ada satejana abdina sangat amul jaki. Sateja para tokoh masyarakat utamaipun epu kepala tisah Rompen Kunah asarang sateja seapento pemerintahan tisaipon abdina sangat amul jaki. Sateja para asatid wal ustadzat Lembaga Pendidikan Madrasah Diniyah Al-Ansor abdina sangat amul jaki. Sateja para wali santre, sateja para simpatisan, sateja para kaum muslimin muslimat, satejana abdina sangat amul jaki. Para rabu sesami mulja nomor setong sebelum nate kada lemah peten kaula
Tro apa kerem pekeh angeningi masalah na niat ta orang mengaji anak. Kaula ben ajunan mun niat ta mengaji anak, masakola anak, memuntuk anak keng karena Allah, make anak butuh tak tetipan ponapan. Make anak gendeng tak aise ilmu pan ponapan. Make anak rosak sal sabeureula tak tetipan ponapan. Niat mengaji na kaula ben sampian pakun oleh kencereun bungkol sesampurna dari Gusti Allah. Setong contoh ajunan mengaji anak, ajunan memuntuk anak. Ia teraki ke ponduk se anak mulai depak sampai ambu muntuk tedung meloloh. Mari tedung ngakan tedung boleh, ngakan tedung boleh, ngakan tedung boleh. Kare semuli ya beda. Pabeli tedung boleh. Sanaus sanamong lakona anak tiga tipe ni kendengi ponduk keng salanjeng reng sepo memunduk anak karena Allah mulai monduk sampai ambu memunduk pak lekor jam tak ambu genjeren ni paringaki ben Gusti Allah. Mila nangireng kaula ben ajunan dalam hal pon apa bisaos langkong-langkong mengaji ben memunduk anak pakeng karena Allah. Cek karena selain. Langkong-langkong para rabu sisami mulja kak dinto tak namung urusan memunduk ben mengaji anak pak nyon seporah ongkuna sanaos seorang alakoh muniat karena Allah tade rogi nade contoh ajunan penikah muka toko keng niat ke angku nyari nafakana anak ben bini teti parentana Gusti Allah. Mulai mangkat aja ke toko sampai peleman dari aja ke toko aro kenceran kegapi. Urusan hasil tak hasil, kerus tak kerus, paju tak paju. Kini ke urusan nomor 2. Keng mon ponlan, iya mon ponlan terpaju. Keng nomor setong mak letak rogi abba. Mon kaula ben ajunan niat tak karena Allah, ngiba mulai hasil tak ngiba mulai hasil. Amponlah hasil pasti miturut Gusti Allah. Ampon langi bersalamat pasti. Keng mon niat dah aja ke toko keng karena terotulia soki pada ben tetangga. Aru bulun tantoh oleh hasil ben pasti letak kira oleh ridha Allah. Mak lebek bedem rasa umur kaula ben ajunan. Apa sebab? Sebab ibadah sekatarim maka Gusti Allah belum tanto sifat deng ke mata. Contoh, iman kak dimanten kula mator. Imam Ghazali panika ika mimpi ben setong orang. Imam Ghazali nikah orang alim pak. Imam Ghazali panika ilmu nala luar biasa. Ngarang kitab sanyak bonyan. Imam Ghazali ibadah na tak arang korang. Keng ika mimpi ben setong orang. Sepaling ika senengi ben Gusti Allah. Dari lalakon na Imam Ghazali nikah. Beda lalak nginom. Lalak nginom kamangsen na Imam Ghazali. Ngake nyapurah kamangsen ning-uning beda lalak nginom. Ipa burung ben Imam Ghazali. Niser mi agenggu ka lalak. Nika kan nika bela pong-pong musim lalak nika. Mak katon sampian bila juk tojuk kena ben paneben pas ger pas sama-sama. Kita masalah. Se kamaksud abdi naga dinto para rabu ibadah na kaula ben sampian belum tanto si mudde ka mata ka rusi kani sere se katarema ka Gusti Allah nyon sepora bedo orang ngapur ning swarga can Kanjeng Nabi arwah semul jeruah ning swarga ruah beni gara-gara amal secek raja nah tapi gara-gara abeen tak ning nangale bareng agenggu ning jalan pas tuli panying lah mi takwa aperian ka ore gara-gara panika mila na cao-caan manying la beto bencang ning lorong mi takwa aperian ka selain raja pak kencir namun keng ikan niat ka angku itu ti manfaat engki napa boleh jalan copek ele beri ben sambian ken kiamat keridung tedungan bian berapa ongguan pak nyon sepora kau lekan sering acerita
nengi compok beda orang apa reng lampu isabe neng ipat tunah pesantren. Isabe ipat tunah pesantren ning oning senyompeng entar ke compok ca epon amimpeh orang sepona dateng abele cek lampu se sompeng aki panika mate. Cong tuli entare ka ponduk ya. Lampu se sompeng aki beenro aromate. Mun taker gentelasan beenta intar ka pondok ke dermistah engkau tak rida di anak pada benba tak langkong kiai abtina tronyong lampu ngage yodi lampu ternyata odi tak mate lecek berarti mimpi negeni ka baci ning datang pengurus ka abtina bedepon apa ajunan gak tu enjak ningku lampu ya Pak Haji mimpi areng sepona datang je lampu mate can pengurus Kak dintu cet ki beuri seyo beui. Gara-gara cet mate. Orang kampung arasan saja tuli obei terus. Tepak ketikungan biasa terak pas tak terak teu ditakon. Apa sebab canring sepon se datang kami peh cong engkok ngampong genjeren keteraan lampu jadi cong. Sal beda orang lebat nengi bebena lampu jadi sing kok beri genjeran rajo paringi kejumbaran rajo kan Gusti Allah. Lampu isabe nengi lorong mun ka masjid mi reng bagus malolo seongke. Mun lampu isabe lorong kan makiling malingan orok lebat kia. Tore sambikir nikah lampu nikah. Napa boleh ajunan pas keduan tanah capok lebet di jalan pas ajunan motor ke kelebuna bu kelebun mun beda pelebaran jalan din kaula pas kalak semeter pamar ya ya upama beda sejat ongguan ya tak apa bela ke kelebuna benih dek je katon benih begina masuk mobil ya dek je pada emar ya mun tak ada renga tuting ngak ya tak terus kulitan terus Ongku tak terus kulitan. Ya benih begini. Saopam Maria Vera. Apa sebab mun lampu beda mati nabuk king mun tanah sambian saya kesombong gentina kiamat. Sahap pengakan tanah. Peser singis kisah tanah pak. Mun lampu beda mati nah king mun tanah. Ajunan bagi jalan sedak berada timur ni pas kabala ke kelebun bu kelebun din kaula kenikah mun beda pelebaran kalak semeter tak kira tadok gentina kiamat ajunan pas nyon sepora mantir parina lejong umur kapi kaula ben ajunan mun pon nyompeng tanah ike be jalan penikecan hukum akal pirak kari mate kare matik pah menyaman mati gini kesal beda orang lebat nengilan jalan gini kah tong setong orang selebat bekal mendatang genjeran kasihan di tanah saya sombong aki mila namun beda tanah lebat di ben lorong mun beda lebat etanian semak kapaker cek sajon tambah ibet toh ngiding toh njak mareles jelas ya lah tak usah wa tak usah aja pahala juga lah beton deki tina jeki ting tu tiga jareng mare pelester rosak boleh ke mare pelester rosak boleh iku boy bot le bot pak nyon sepora buk orang sebagus rese amanfaat apa senarima manfaat se amanfaat se iya lemben Allah se asadeka napa senarima sedekah si asadekah kan jerbuan sedekahan asadekah boleh dan kula sering maturiman keaman se oleh genjeran penikah se ngormat benih se hormat kaula penikah make pahisi yo mun ajunan ilok bolik ngak ria tanang itel pentel geli papotong ai peroro engkok ora tak oleh apa je buk orang hormat orang ora tak oleh apa je saya oleh genjeran saya ngormat ajunan ngormat kiai beda genjeran apa ngormat orang pening kenapa boleh niat ngormat ka ilmu sejat andiin Allah ilmu pening saya hormat tak oleh apa je maju je gila hormat orang yang kadang tak kira mikir
Se oleh kenceran ben se yalem ben Allah, se amanfaat beni se minta manfaat. Tetimon bada kaula ben ajunan ki kaparlo ben oreng, kaula ben ajunan di andi ko sepeda motor, ko mobil, ko andi odong-odong VR apa. Lako yang jam ben tetangga, oh kaperak. Kini kecara na Gusti Allah kaangkui memeras umur kau leben sampian tak lebat beten lebat diandiin kau leben sampian situ timeras. Ma yo sengin jam pangerti ya. Ilajat library ngincam pagi tada sekelangkong ngatada apa. Ngincam sepeda motor abang letu beli letuun. Lani beni boy. Ya tekan tapan di imeringin jam VR jadi ya. Selala tak noro apa. Tore papa de faham. Kau leben sampian beni kepada Rabu sesami mulja. Belum tantoh amal ibadah semut deka mata. Bisa-bisa kau leben sampian selamat ku laku ilang taran nak foto. Secet pocet ria. Kau leben ajunan depak ke ajunan Gusti Allah ningoning banyak ke nikah kencerna pasera pangeran mak cek raja nah beda kencerna safina beda kencerna sulam beda kencerna tajwid beda kencerna tadarus beda kencerna muhadarah beda kencerna fikih beda kencerna bas nikah kencerna pasera nikah pangeran jeria andin been leka maja kau letak toman ngaji fikih kau letak toman ngaji safina jadi anak been neng madrasah ngaji Quran neng madrasah ngaji fikih neng madrasah ngaji safina gara-gara been sema ngaji ka madrasah mak tak norok ngaji been oleh giyah ni kenyaman meras pak abe alakoh kajeuna abe lesok nengi besabe nengi gel tegel keng ikere mi genjeren tak igeresah ani kenyaman meras umur sepenting syarat setong se mangaji kudu gaula ben sambian beni rok norok kancana tabepah masuk tibi anan sehingga le penting kenikah milan kan abdi motor mungkin pas perak rok norok kancana anaan mak kita kerja di kiai raja tak milo pan ben raja karena cet ko turok norok ka ilmu na anak ni keden kuliman ka man mator bani ka Prabu ayo kau leben sampian makipun lelejer mati di tanah laku nasadu malam pokok anak abajeng sal abajeng kau leben sampian makita ibut sebut di alam kubur milo genjer na abajeng anak sal ngaji makita ibut sebutnya mabentai ngake ngai pakun milo genjer na ngaji na anak saya penting syarat setong saya mengaji kau leben sampian saya masuk madrasah saya ingin tahu abajeng oleh na kau leben sampian milana cakanca asatid rukuru diniyah nyon sapa ajunan makita padeh bon rukuru sela di NIP roh tina makita padeh tak oleh gaji dan padeh nasi seragam masa patuan wallah bungkol diniyah dari Gusti Allah ku laku pokal titi orang semul jeh cejuduh mantean rukuru diniyah panika mulang Quran, mulang reng abojeng, mulang reng awudu, salanjeng ilmu na panika yang kui ben santren nah, aben make ampun langit deh, milo kenceran dari Gusti Allah. Diniyare tak pada ben kulakuna bu. Itu ben SMP, ben SMA, ben SD, arwah ben SMA jadi nyaman na praproro. Arwah beda praproro naro, keng mon diniyah tade. Tade milan atore makle miluh kadu anak foto. Kau leben sampean pun lah yakin orang muncet ipa merasa umur ben Gusti Allah pasti ipa paraten kena foto nah. Lain ilmu bila ningke kesetong orang panika. Nyon sabora. Mak pole manusia setak mulje muniteng ke ilmu. Nyon sabora. No ates rolarang gara-gara kecak. Apa boleh silancang bunton roh? Le murai guru kan larang buk. Aro gara-gara penter.
Tetemu ben gentak etero munyen gentak, tetemu ben koceng etero munyen koceng, tetemu ben nuk rijal etero munyen nuk rijal. Make ki pada ben penyek ngak dia ruah. Kita itu mo je laki je bini ah. Mun sianya mates ben murai arwah larang, arah popolan kecak ben penter. Kaula toman melek ates ki badan ngibun lebun nah. Ki badan ngibun lebun nah. Ki buru patoro na diri bun lebun nah. Tak to ngaprulekan nah. 300 sabitek. Keng sapa meliano keti 300 sabitek. Kebaya apa marah? Arah popolan iya tak itu mo je apa barlon na pak. No keti ni kamak ni ruwa je reng badan na pira amanco. Amancok pira badan. Tada tekuna ka padi. Sila tak ngerti ka bentana orang, sila le iyo je nyantir. Kunong kuna no keti menika. Buk. Opama beda orang sakit make singa teraki depak dupi kep keng pada pudun na kekepi aro perak dadi rombuh depak kama sakit. Muti pikir pah dupi kep segale asontor son singa teraki aro perak entar nangis. Aduh Pak Budemar ya Pak, ada entar gulur perak Pak. Sampian tak usahnya banyak ibu orang ke rumah sakit, cukup kedua pokok pada ngerti bentau setong no kui sesake, setong na boleh entar ke administrasi. Mari urusan. Dupi kep seke bokeng pira entar agulur, sarka kakak piru. Ani keparlo na ilmu. Yang pira nyanyi, pira nangis anga-anga. Ibu Budem. Ya jalan nebus lagi obat ke apotek. Hah? Ke apotek ya dia. Hah? Muti pah pangale korokon na ke dia reng. Ingat nih kadang orang penikamun pun etong ko ilmu arga. Mila nangereng kau leben ajunan cek noron lagi butuh kena potoh. Kong langkong ebab agama bu. Mau nebab agama panika. Aduh panika. Mila nakan jen gula mator. Eman kaman jen gula mator. Ulama bede sengo komi makro adebu rebe setombu etas makam. Mun beda rebe tombu itas makam sabagian ulama beda singoko mi makro. Ana apa bolan? Rebe si tombu itas makam ro saben beda rebe tombu ikam mabei. Bu tombuan ni kam mabei arwa awirit, arwa atas bih. Tak toman buambu. Saingkeun mun tombu ning atas makam, arwa wirid rebe amanfaat kasi beda ning ilem makam. Arya wirid rebe napa boleh pas nak potong ngaji tahun na ngaji oleh nagaulaban sampian mandan manfaat daga sebedi lemaka. Jadi ya mila najan gula mator sampian mon pon tak pati kenceng si adua kieu ben ngaji aja ngajujuk selamat teh entare mahkamah tamani kanior bah tina le kanior si adua ki pasra aki tak langkong kanior si ngaji tak kecokat sibuk ben lakoh. Yang bedongku ngak dia mantu dikeker nyi orang mantu. Kau leban sampian panikah bila mati lakuna sadu malam mal mayit fi qabrihi orang bila mati jan kanjing Nabi pada benreng taselem sajeng lanjeng ngabekal ngabutuaki ka orang si odi tosan-tosan ka orang si odi Arya kojong Arya kok bing curpo cur kau leban sampian mating atina anak tau ngaji tau apa jeung tau doa. Aduh are make mate atau santaon mun ki beda sia doa ki aro nyaman odi ki lenjeng umur sabeulik kemun beda orang sepo mating anan tak tau ngaji tak tau apa jeung tak ingat sia doa ki kasewe di lum kubur aro beuni pirak mate pan benembun aro nyaman bengkalah kompes letak gening taro. Ada apa nasi ya apa? Kau leben sampian mak boleh saya coba pak. Saya bagus kastah pagi bila mati. Saya ahli tahajud roh kastah pagi. Ngagak beda orang mati pasti kau boleh kencerna tarawih. Ya Allah. Cek saking ipangki kencerna tarawiyan rajin pada ben penik ke pangeran mak perak 10 salam lambe tarawiyan
Make pada papai tong polo dua kenceng kau lah. Tinambu kalau setengah telok pagi bila mate. Mon ki odi wah mak bitong polo salam, 10 salam tak tontas ja. Ada orang se atarawih bekal kasta pagi. Apa boleh se tak toman atarawihan? Ngiding weh. Tak kira burung. Ya Allah, betina genjerna sedekah make sakoni rajana padaban panik ke pangeran. Cak sakini temu rajana genjerna sedekah padaban panikah. Pokok kalam pitinai salamber. Pokok bengko cak katoro. Pokok lama kening ampar kening ketedungi. Lebih na diri saya yang kui saya ketedungi ben saya kenengi. Eka sedekah kakapi tak bakari apa. Pagi bila mate. Mon ki odi taruhan berempat bayi tak kira aja. Tak kira aja. Makin sini kumik ya tak kira aja. Tak kira aja. Rasulullah pani ketak toman nyimpen ngandu deeren bentunya lebih aja ngediri teluare tak toman. Berdasarkan kesimpulan abdina secara pribadi, abdina caan pikiran Rasulullah tak toman ngan dudunya lebih dari teluare. Make banyak oleh rampasan perang pon dut aja ngan teluare lebih na sedekah. Mi beda sengot tiam ya. Mun kula terus terang tak sanggup. Jelas mi jeng kula berak ngabala. Opama ajunan sekelar ngalaksanaki ki kau le ngambong aga sambian. Rasulullah toman oleh rampasan perang 0,5 kilo emas rebuk menijringkeng perak ikala aja ngateluareh pokok beda sedere mangken laguna ben sadu malam lebih nah perengaki goreng hari berarti terapas tunya Rasulullah terapas jereng sampian saya kocak berkat seserak. Kan bila tak luang pas cek berak kasem alhamdulillah tak luang ya jadi paringi serak berkat benih berkat jadi buk cerek ja marelas jelas dia saya kocak barokah panikah tunya saya paringaki ben Allah ka kaula ben sampian bisa madeteng genjeureun paringi sepeda motor deteng genjeureun lebet sepeda motor paringi obeng bisa madeteng genjeureun lebat obeng kempanga saya kocak barokah panikah bisa madeteng genjeureun ben ridhan Allah. Mun sampean di pese di gaji oleh na pokok oleh na pading oleh na caping oleh na jagung bungkol 2 tahun tak luang sekali. Padahal masjid rata-ratan seminta sombengan. Madrasah tak keraatuat seminta sombengan. Tatangga negala hulur senyarein jaman. Din sampian tolos tak luang aruh ni berkat roh. Aruh cerek. Caipon mana bisa terapas tak berkat. Kamu lebih terapas penting ben kanjeng Nabi. Cereng oleh emas 0,5 kilo. Saya pun tut ning aja ngeteluare. Ongguan kaula koncengan mulai dari gelak gulaku sampai ke deki ni ke gula ke baru deki mari nane ka mari diri kantong le ka longos diri longos kalau ngale ke baru pas vera eka ala aja ngeteluare lebih ne bagi ka orang penjak mari les jereng pada diin mun ketunya rewa milan itu baki ban Gusti Allah alhaqumut takatsur. Ini ke redaksi nakulah, ini ke perasaan nakulah, ini ke terjemahan nakulah. Manusah. Semake pak ka umur rabaan jadi at-takatsur. Sewang muang ka umur rabaan jadi at-takatsur. Pok nompok tunya. Beni alak ko pak. Beni nyari kasap. Pok nompok ketunya. Tompok tunya. Padahal isabo sempen. Nengibang arwah apa parlo na buk? Andi pa siya sabat ng yabang. Ayo apa parlo na? Tekku tak tekku, yabes tak yabes, manfaat tak manfaat ada nginep robera. Saya tekku sampian rekening ngawera atau les situng 0,00000 cek banyak. Sampian butuh 0, mari nulis lagi.
Kau leban sampean niki cokot pikiran Pak. Katon mun ning rekening aiseh 500 juta. Katon andi perasaan jember ning pikir apa manfaat ah. PC bani kebentunya si manfaat mun dipakai luar. Mun para banitaro ada parlon ada. PC para banitaro ada manfaat dah Pak. Pada bendeng naro di lubang. Si manfaat bila pakai luar, beli rokok, oleh rokok. Si manfaat mun dipakai luar. Mon pira simpen ben sampe arah Pak aja yang tak kekepai lagi aja. Tak kebai bundun gula. Torek pikir, le kau leben sampean penika. Mayu male tak tegerling ngeleleng perempegan penika. Kau leben ajunan bisa-bisa sepaling arkep ben sepaling barakah. Deritunya na kau leben sampean. Ya si kebai SPP na kedinier ya. Berapa SPP dinier ya? Berapa? Marah-marah wali nyaut berapa? Hah? Apa? 1.000? Saminggu 1.000? Allah pangeran sekolah anak pai diri. Bu, ngutim pian intar ke pasar atau ke terminal. Akemi sekalian rodu ibu bu. Coba 1.000 bagi petok, bagi seminggu, berapa jadi? Takkan pas 150 rupiah tak ada Pak. Sampian mun pas intar akemi ke pasar, abri PC 150 rupiah, tak tegar keluar aja, kan ajen langsung idek-dek ro keluar. Arapa bolang, ita cukup aja. Majar 1.000 sekali sehari, 1.000 sehari. Tak cukup nanti. Cari ngakemi tak 1.000 mungkin, 2.000. Mun masuk ke WC, ronyon masuk ke WC war keluar nang 3.000 huk. Sampean kan ke WC ki guru Pak. Engki majar 5.000. Wah, mak 5.000. Ya ke WC na 3.000, akemi na 2.000. Mak item mo jak akemi ya. Wah. Mak uning pian jak kula tro sambil akemi. Iya item mo bagun lah Pak. Ingat ruah. Sambil pikir ya Allah, hari ya setetia saksi gu laku 1.000 seminggu. Dan soro ustad tak itang alia seragam lekan aja dong mak tak panitian aja gula. Marah patau katodus bu. Hari beni bagi negia, hari pasak parlo negian sorry rengai. Coba ni kaparlo na pasera. Kian sorry paringi teladan. Nya otar nambian oleh hadiah. Mare mikir-mikir. Ari kakapi kan beni parlo na kian sorry dia. Kan nyalabat na potrah-potre gaula ben ajunan. Yuk mare tengku madrasah. Dia madrasah nah. Lah berempaan songop ce apa beremaja lah masih ku tekun lah bengala tada jadi tina aja dia. Njek mah resi Pak tepak kana. Are pong-pong perembekeun ngibenya noreng dia. Keni ketak kira ustad atau karben ku tekun labeng. Mun bedekak bukan labeng colpak tak kira ustad ngocol jurus kunyuk melempar buah. Ajire pastilah anan kau leben sampian amain salang gunda. Takir burung. Mayu beker. Wak bede kare setong wak. Dia wah tade sekali ya. Ceke lediri lesona takal be neng atas pah jadi. Njek mayu kok beni nyali ya. Keng de emak an walisan. Tuh rasa pikir nyon sebora. Bisa-bisa semeras odin kau leban sama. Ki kenika. Pese kocak barokah se begal teti saksi kau leban ajuna lakuna sudu balam. Ki kenika. Ilan ngereng. Nomor setong. Pacek bagusah aniat mengaji anak ben madrasah anak. Sabab makita jadi apa anak mon niat karena Allah tak kira rogi ke kau leban sampian. Keng mula niat salah maki anak itu dia apa boleh tak itu dia apa pakun gen rogi ke kula ben sampean setong
Nomor 2, amal ibadah sekaterima ka Gusti Allah. Cubelun tantoh saya yang puaki aba. Bisa-bisa perkara sini gini wah. Urusan mengincem bareng ka orang. Urusan abri lampu nang lorong. Urusan melebar jalan. Urusan ngatraki anak. Mandi anak kulaku. Maranta anak si mangkat ka madrasah. Cek lako tau karebuk. Ari cek sering atau karbenanan re pak. Lah kok mempuk-empuk ya. Pera urusan mandi kelengar dong wa ikai ding ke Suramadu ke leswa. Maju muncet mandi na pas pandi tak usah acereng ba. Mak lebihan ben atau karben tetanggena segala. Kau leman gak man motor ce atau karan ben anak. Mon beda embu atau karben anan aro berarti atau andu bulan benanan. Alias pada nak kanan. Cereng itu mau nak kana itu kari leengak rereng. Are tina je kiri. Ajre-jre beni tak niat ngormat tak kau leben sampean. Keng tak ngerti je semoh. Are tak ngerti je imtihanan. Pokon le banyak orang bah. Tina tak usah kiri. Pandi ilecung cengkal jan sengak je bertelebat aki kiri kana. Kong langkong sampean bu. Do tengah sekolah kuna tedung rajong benar-benar deki si masuk madrasah sama letak ke tondu lu mak kok main sepeda aja benar tak tahu jawab benar main sepeda mentor labu mun labu mari ni pot lah sekali pah betis labu wongku jadi pah oleh nebaan jadi bu marah mun ka anak dia jawab terlebat de emak jong mata tedung lu kok janjian ya benar kan mak amin lah jangan jan kuno calon bupati ben sibuk mulai setia jalan mangkat. Titi bupati yongku terpotong beda ni beni beda para rabu sami mulja sakak dinto pola pun apa saya bisa ya toraki manter beda perpangkian selain silangkong sampurna kaula ben ajunan manter satu jonah si akong pol samangken papolong aku laku ning swarga Gusti Allah sakak dinto para rabu sami mulja kurang langkong nyon seborah doa boleh. Ya mayut ila salmi sana doa sekali. Sekak dintoh doa secara singkat padat keng ni ke doa tajam. Kau leman ka aman mator panika pak. Kau le parlo nyabis ke coba tengah ke Gus Mustafa Bisri ke angku inga oleh ijazah panika. Mau Fatihah areng sareng bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11 kali. Areng bareng bila dapat wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in beli 11 kali sambil ngocak wa iyyaka nasta'in sambil kertek kaki nengi dedeh napas itu tipentana kaula ben sampean are beni tekan tah nyon sapa ora nom kaula perlu nyabis ka Rembang ke Cebe Tengah kura ke Gusmus ka angku ngole sanad panikah kengten kula tak bisa bareng ijazah sambil kocak aki sambil kertek kaki wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in sambil kocak aki kengcek paburung ngangkui pikiran. Kau sering ngocak iman kaman. Orang adua kadang tak depak gara-gara paburung pikiran. Ya Allah pada Pak Aki Gusti ka Mekah ben ka Madinah pada ben tetang kesilain. Amin. Jawab tibi ben pikiran. Tapi oleh dimamun cuma-cuma kok. Cetak kira katon. Apa sih tadi ya? Aro malaikat bingung dia Pak. Are tolos panja re setepak re jangan. Orang adua benih ngampuaki masuk tak masuk enggak pikir. Orang adua ngampuaki kuasa Allah. Allah cermet ki jek saking kok dadi pangeran kok engku pegel ki ya. Engkau ria kebai langit bumi ben esena tidak ring nolong kita ngangkui dasar dadi jan Allah. Apa boleh perak mil palagi beendir romben guna jadi pada apa ke Madinah. Kan urusan sepele. Orang makin memulan lemah keyakinan pun Pak. Lambak mak lemah keyakinan dia reng-reng 317 amo soben reng 1000 perang Badar. Tak nyorot sekali aja. Reng sedia ya keton. Tak kira mon kok jadi ya. Biari ya. Karena yo korban pikiran. Pak burung ro bilang aja burung. Ayo papa ya Allah, manteran dia motor cukan mobil seganteng pada banding tetang ke di timur pangeran. Amin. Jawab tibi. Mak mobil siapa barang ya jajal na sepeda motor. Lampuna sepeda motor mate palore sebab nengi deui lampuna bae banyak dia. Enjak mara ambui jadi hasilnya ben lampu nengi deui Pak. Semate lampuna sepeda motor. Mak palor lampu se deui saya pasang nih. Are rumus diri dimmer ya.
Nika ajar matematika nih sekolahan kamu Pak. Teknik sipil sih kamu masih ngajari nggak kini. Ya benih tak oleh. Keng muni sabak nengi kantoh. Maki sepeda motor aja lende timur. Mun beda tatang kenyapa. Mencoreng ruah. Ya marah Bapak tepak. Mak letak di pengajaran sini benih kena potoh. Muncet lampu na sepeda motor si rosak. Ya lampu na sepeda motor apa tepak. Benih pahir set kedai Pak. Ingat ruah pahdetin. Lama yuh adu'a arang sarang bila depak kawa iyyaka nasta'in beli 11. Ala hadihin niyyah wa ala kulli niyyatin salihah al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sakadin toh korang langkung nyon seborah abtina langsung nyon pamit adiminan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.